di ramar kajingdum jok peneng ti kali ke bawah nanti kawan baik direct tadi nak ada entah bala hap mesti siapa pada kalian juga seperti kimla banyak direct dari ramar kakak kambing lihat. Saya siang ni pedang sobai pi ke channel Jong Folk Front Media kan ada ke ground report bar ngau me ban ke kharmandai hakane kasi ngadon hapring kawai na ki jingja bas ngausi hang ni has lenti shalong sla road kan ada ke karyat lumlon kan ada ke benta jo karyat rengan kabana kapor hang ni haja hang ni rengan ke juja ke jingja ke bas ngausi bat nin kasi haklai ter jong nailar kapor kumba prabje prasteng yai kaladon kawai na ki jingja ke bakham ngausi hakaba kawai ke kali kala hap nakane karyat hang te apo bat nakajing hap jongane kali kibadan hakane kali gidon sangut kibreu kiba kentop iwe kelung kibadang red hakane kali don keme kpa ba ikon itai ikon te kumju ru don bat mika jong itai ikon bat I spara bat uta u kpa jong ini ikon te barok kilong sangut kini ki sikime sikon arngut kidai kibana soyong maupun bat ukpa lembak keme jong u mika la manong bat para jong ne ukpa kidai nang ne lan lang kedem haka jingwan ka jong ki nang na boy kimot banwan kai mika sane rei poya kene ka jaka menen karjano kane ka jingja ka bas ngusi bat ngila ban yo I ka jinglum jong pajba bat ki pulit na kaliang jong ka search and rescue team kila ya kun nadu menen menem step ban deletan ya kane ka met ka jong ki kane ka kali ka bala hap sti spo bat asachibet ngin sa abeng ki update ki ba kham per akabede bat ka ai ka baja ba ni yo bane kran ba kinong lamsong jong ka lang kedam bat ka ju kapor kini ki pajba ki badan hang ne bat kumju ki bahiyeng ban pensyai bahiyeng ya lor ne khabar ya her ki ke menin sisol ke kila ya her tenbiat menin te dekipun ki ba nasionong tuan tu ini yong ba la poi ni hari tengai na ada kamslem ki poi syu ta kanongut ya dan kali dan sangut sekali sangut la batai pha ki manong ti kimi dengan mga ki persa arngut sindrang bat di lok persa tengah iwe bat di kuan badang rit dang sistem sobnai aku por kendai biji ya kapor ki ong pratam ngar madan namdan rane tu ki ong kapor pratam kacing sisa ya ke surok sisa kila de ban bodak teh habar dan kai ke balong cima saw ya baro kai kacing ada ya baro rei kumang ni pat bakaca kamdon cingka kamdon cingker omdon ni te kibor kiba kamar sisa kila de ban cingkai kan ni te kwa ang rokunta ba lagi kan ni cica bro kai kumia te kinong nang wan ro kisier man tenang ni sekemat ada don kum video ki SDO ki bape ki tilai ti wan kat bat kini ki company ro kidai ban dekit khalam kan tende kumni kaca bersusi sang ni te ki we kan saca biang te kata fi ma kesurok caka bandon kacing yada ma cisa ban like na kacing macam saw rim don cika adu cika lawan kulit kan ki bodak nate ki bo mau rete ki bahar toy ki presnong ki belakhir man kesini sani ki aktif surok terperkat ki turis pli bawan sabar don cingker don ciada menit kan cingmayam ini pinong kumno he na kecing semua cunga te ki bor ki halwar ki de ban singkya hi kan ni antam ki musim na kayeng cunga adu laingut lakta ma sabat persa sabat terkulung pun besar kalau ketap ha tap san ci susi fi ba ka ne kecing surok sub kawai ro kidai banda don kai ka ba habaca halanti sangking de tang ni wat sati sapa teng seneng teng habaki yetrei amdon cing ka cingtiar amdon su e be kum to da mau surok e be to ni ki bayang teng ni sincar ba kidai ban pikir ba kan ma
Bersihin hila cuy keren hi sebagai kecing di surok mana marba kedon kecing mah kunti penyaya yang saya nang ni si sulong sini mah rengi itnat percuma di ka company ngim kantor kelat sistem hi penpai namta kabit kebiang cungi tambolong koi kalong ba kambu ya gini kenal ka ba idon cing mah hi company ro kumdon kan cing ya dan kata di kecing kulun sim cungi kecing sim kia cungi rein dalam kumne tenan khmat hinga kerpat ya company ro bakan pejba makin pej benia ya ka kecing dan kamban ya dan namta cungi pejba kila ambo dak kenal ki reflektor nak kina ba idon kam namaro kan ka caka cungi ka badum ha tentang yang nak banyak kali ro tangkata hingi dan kam hi kecing trelang bunsen ni cuy persiang man keren terai kan kadai kasian bakdo hi bangin keren ranang ni khmat hi kadang cangin ya ada kungwipan dengan kerpat hi ba ma entah hi kar kuni trekam gitu nah hi bambiang manoro to nan ni khmat hi kunti ba ambini kan simkhia hi kan ban kerpat ro ya lokal ni ro ba in simkhia hi kan ben penikan dan kan nam taka bit kebiang cugan kathan cungi kadang sia kecing ha ya la pentim ni Tengka respon. kan yang tangin simkhia hi kan ba dila perlu ingin ki polis bikin cimcian tak ne kam tak sing pedang ke jingtia ta ngi lalong nong sang sinong ha ke jok kapon ya habi kum ki bahaya mahasan ta na bar alyang na kai ki baden ya than soyong baden nang kerdam ngidan kata ke jing sngau ta namar kata ngin keno ya no namar ba ngi habalai su dap tang ke jing seir sudah nado kinang yau, ado kinang hat, man la kasih kiawan, hendai yaot chana. Pilatip hi, kamar company hi, tentang company dayo company babah, dayo kaka company kebasniu, palat, poi sudah bayar, sendan. Kamut kena kapau syai bahkan company cungi dia ke company kebasniu lak bon ngut lak bon sin kijing kiak kesusi hendai kam sang tho nyaut hano tang kijing ker jeng daram don habak nyaut hano u engineer mi tho u SDO mi tho udah har sudah nah tabang kami kendur ya MLA MLA cungi serai lek wan sana apli tamba lek kumno wan teng ha thai tip hi kata ya la den man ka cinya keren ro MLA ngim tip ra ni bisuya im bitang sana ta ok ci singan tara singan kumno nang ne khmat len la bon ki ba ap jaka si lenter kan surok abu ap thap lano mana basnu bok kaba eba tenamar kata lada nlahir kena ke company banya pitlang tela sutamba imat kesurkar imat ni pitlang hirnya kemana tu kihan bahir kena surok tabun ba ta toy pit limai urit asnopi ada nya ong higita ki bakam he kaman ta toy nungko ai khole phiki media ma ki la poi ni ban ya sakilang ni jingja songsi te ba ak ban nungko nak yang jongi ki nong sang ni ring pau ya ke jing songsi ek ni ge bro aja kham tam ya kumen met ke sini ma ko bang poi perkhat begini ki bhai yang jongi ki chudu e ni ki jing em ma na ka ni ki jingja jong kan ka accident ke bahado bu penong ki bikin do na ki jing em ki te ha bana nungkong ma penpau ya ka jing e ka ba kan ni ka jinglong jingman jong ni surok jing sha ne shak than jing ho ji jing sha ki jing koi kalyang ni snotanat ni tanat ya jing ya stat jong ka kam pat kawai ko pasui ingi kalong ba kan ni jing trai kam tam ni kon ro i karen ba kam dalong ka ba singan nama fikum yo im ta kar kom ong bet ka ba kar kom trai kon ro ki beri jangi shani bat kar kom trai jong kini ki company kala affair mal se ki board ya ka style jong ki ti shari thor
dekat ba jenglong jengman badang ni katan jengi kami sya ban long ta kuma pila yo hi kenro ke kom kenro jengi kam long ka pasif nomor ha chan borok ki kenro ki kila de ban dei ban sina narai borok kila tangwan slap unai kila tualut te kam long ru ka ba singan kam tam ka yat ka yang company ko perur kam tam ba dum lo ne te nakaliang jonga masuk ban ketpat ya ka company ka pentri ka ne kalau long ka bala bahkan simlem ya ka cing ajeng mut jong kibrio kibadai nak ni katan jungi khamtam nak office building mau bikin ya trailang bat ki SDO bat ki engineer ni ki JE ki badai kan katan jungi namar ki tip khamha ya jinglong jingman jong kan ni ka than jungi sha ne namar kat kumbangi ya snow nak kubor serum cheneng ki ong ba nak kalian ka office bagi masuk ban ya karan lang ban ya le lang ko dei namar ba la David jongka company te nak kata ngong la dolong ko bala iperkan nak haliang jongi nong sing ban maka company kan ai ke jing trilang kan pan ke jing trilang bat ki local jongi sene knang ba ke ge ber khot kan long ka ba safety kan ban ngi pathan jongi sha ne khantam ko poliur kum ne dum lo te kapat khantam ba bun ba gin ki han yang ne na la ngkot sharum sene ki de ki than ki ba kham long ki ba bun ki ret ki ram ki ba isir kai yang kapat di company minta apa long kat balong jagat berjabakan simkia jadi ki surak di balong ini bukan bu ki mau ki bahe harus cem surak ban safety ban care lagi care ki babiang kat khamtam bukan bu itu ki reflektor ki ba la ban yoi ka podum ka beneng ka podum lo kemakin ki podum nak kata bu tang kata jing kapat company bukan ai khamtam bukan ya trilang bat ki officer jongi na sini bagi lak bani tuklar lang ya ni kam sini na menda kecing ka safety jongi ki ba sini syatan jongi ban nak jongi lokal ni juo i tang ya ka bukom kenro nyong ba kami na marba syakni tan jongi ka don kami ka kenro bukan long ka beskam lai kuma kalong menda ki kenro pila i ba mar sendep kenro one slap kemudian tai la hap kan ni ka beja mentah ni de nak jihad kenro intin na de ki kenro ka blosem kam ja kan ni kata dia ai mana yang dia bekerja kani ke baca kalau baca nak jinghap yang kenro ada jauh baka kenro kam hap untuk kena kenro oh kadon ka kenro ni nak bentar untuk jinghap yang kenro pat ke jing bambu jengki ki banlong alert ki nong lek nong man baka longgum ni kada wajar ni kai nak kata nang ni sakmat nak kepat di company hi bahkan dah long usir senang bahkan long ke kisngan ni ki ba benar jam ni surat malang sini ni हेलमेट पहना बोल के बच के हम कितना पता रहेगा ऐसे ऐसा डायरेक्ट साइड में रख के लगा है इसलिए बच के नीचे में जब नीचे में अब कितना बजे से कितना बजे गया था वो हम लोग कितने बजे से गया अरे मतलब सुबह में होगा सुबह में आने के साथ हम लोग नीचे गया हाँ रेस्क्यू करने के लिए मतलब बॉडी उठाने के लिए गया था उस टाइम में लग गया कितना बड़ा वाला पत्थर मतलब बारह तो इतना होगा पत्थर तो अच्छा पूरा पत्थर गिरता है तो अंदर नीचे तक मतलब पत्थर लगा जब आप नीचे गया नीचे में है ऊपर से आया पत्थर देखा नहीं कौन कौन था मतलब जो हम लोग का साथ है दोस्त मेरा रेस्क्यू सब आप ही अकेला लगे कितना जन 4 जन 5 जन है पूरा रेस्क्यू लोग पूरा गया तो नीचे में अभी स्टिच किया है 4 स्टिच किया है हॉस्पिटल में गया उधर अच्छा मतलब ये फट गया है क्या फट के ऐसे स्टिच कर दिया स्टिच हो गया अच्छा 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 te kal hadu menta na kaliang jongki SRT melengkat buat kajinya trailang bagi nong song sane kila yo ban seilut ya baro ki sangut ki ba haja ki ba hap nen kamet bat kentup ya itai kelung ibarang sinam tam menta ka mafila ya dien ki rang thap atai kali na kaliang jongki bahien ki lawan penpoi ya kasenduk ban thap no ya ka mat ka jongki ha kasenduk ban yo ban pendon burom khaddu Hello.
Karena ni bat iway naki nong solusi nak kalang kerdem, ba ya don banta banya rap lang ya kakan hon joka SRT na tu banya step banyo banta ni kini kimat sangut san teli nang tian riat. Ba penyitu ialah dia kakak ke jong pi bat ke kadau ba penlong ipi banya hiar lang sih. Nungkonge ngai kuble ya pi ki press media ki bala wan ban edam matalang bangi kini por. Te kerteng juga de bali ban stalin do te ngade we bagi edam matalang banyarap ban sei gamet masih napo rangkat bat ki SRT te kumjuk bat ki perlok nakane kasno ting bat langkerdam pro kawe hi te kecing pulong cunga bat cungi barok khoj hi ki bali arab te kadai na kadau bang ila isne pelat mo nama ki bahayeng kila ut nama ki ong ihap bani ali lang ste te kecing sangi kacaka kamlong ka ba singan bingin lek henre da ka bang se kecing ebor tu blai mo ngila ban yarap le ban yarap ban se ya kamet te teng pat kadau ka ba penlong pat yaki bakin poi siu tu put mo do bandu ka men siem te kalong kawe ngim la banong le se kadai kicing terti hijau ke company apa pentre kini surak nomor kamdon kis kenal kamdon ke ki ban yada yakin nolek nyawan nomor ladalong kumne ka bo jing sire nang ni khmat ki pat ba hi om tang chung ka than pun slab ro mo henrai ya baro hi ki ba wan sekene kacaka khamtam ki turis ki ba wan teng te tang kata hi ngas ngobonong ya ka bor halor mo ke sarkar se bahkan sim khai kene ka benta nomor kane kamde ka kam ka ba sting mandu e kam sim bre sangut kamde ka ba kai te ngas ngobonong tang ta te ngam ngala ban khuble ya ki prasnong prathau ki bla yawan do men mo nga sa marchan bha kine ba chia kamne te teng is ngodon kicing kata ka khra ka do te kanu jing jeleu ni karya nyo pho metar te ba hiar histe hab ya kecat nang hab ya kecat teng don baslip teng don bahau mau don ya SRT bala de mau nak le ngumtai te ndai bada kecingnya manong ya duna bre tom long teng ya don kumtai si phangut kandai ngut ngilek te rangkat berki SRT nomor ka ai hukum maki ma ai koman maki kumno ngilek ngisul abe kumtai surah ngi tingi penong kami ngi kumne be kecat sudah sipar omlong nomor ba sipar betul te nak takada ngi lebe dak kebala ada boleh kecat ngi penong kam dak tai ngi i bagani sorok man kapor mo ke don ki jingja ki ba kumne pi kum ki ba sa sne ba song sne de ya lentina ni iting sien ne porbam patja kamne las ir lepas aca kamne thai ngro lanang sir su ki pat ba kum ta nga sumnong keyboard ki bhalor de ban sim kha mo kum sangi lokal amle jungi badu postun tusong te ngakarpat pi lang ba kana ke media ba pin sungha ban sim kha lem yak ne ka benta nomor kan ikam de kicingca ka ban kong labun sin sate nane khmat mo ki ba sarangan ki ba sa halang kerdem terter mo ki ba sna surok ki bun kicing kala kali teng so lada omdon kan ka lada omden ne kicing teri toti ju company try ase kanum cha satang kata he ngam don esio mo publish mo ki ne lai saungut jadi ki ba hiar lang sipo ban yarap ya kenhun SRT hakabede ban yo ya kene kamet ba hakajing hiar jong pi sti sapo kalong umno pila on patai ka riat karam boleh sih ba ni mana step aba ada menit ni ada mana step ban kena bincang mo jadi jam ni masam nak tahu ni akan masih masuk ya up manwan sini manwan yarap nama kacing jorgin slap kacing strong terlihat polis apa lagi om bah abswa lakan saya ke Sumbeneng hari nanti di kulit SRT di lawan di Silong di pasang banyetan nama terlihat ke long bercerong sebenarnya rentan ini bahap bila lang ini di semlana kok senong kerdem man ya tanlah di rentan layak rentan kan baru
angkat tahi Semjing ni hamban. oh ke semjing nanti kalau ba mencar ha ba betul sebeslam di Indo ba thek ni company ba tu setir umdai mas kam batang yuk beklai cuma kitulun ya don ki polis SRT di belah amsang ni manse mah kaki sudah kemudian tinggi dek dapat lang ya bayan tinggi juga jahat ini kecil jadi yang tinggi kemudian kemana kok senang yang gula im lah dibahai ke kemang kesenang sini ke nasi kuntui gitu di bawah sini marga company kena senan surok dan dijaga di bawah Ima kita bicara di bawah nomoriat di bawah nomor bicara di dalam bawah dum itu ya itu di bawah lengkap di bawah sip ini kecan than sini kan nó cả bentar waktu kan ini subhan nó di manusia di sini karyat kembali hau mita mbak aspa put sama aspa Karena kentah fi sempor ban. ban saya Man saya baru sangat kenlang. Si nadu menem step. Menem step ila persang saya kini tulis SRT dari ong ba semjingnya di dalam kami jadi beliau nasional menyerap lang tentang ini tolong bahwa kita maha pensei datang wewe ro ya hapnya siap hapnya ter kelas yang kepat ya pak met